Nah, halo guys. Durian guys, durian. Apa? Nah, gitu betul. Udah jatuh dua. Durian kecil. Kayunya mana? Ya, ini rupanya cabai ini. Caplak guys. Cabai guys. Betul guys. Cabai ini. Mantap mon. Kirain kemarin cabai panjang. Iya guys. Gede. Oh, jatuh tuh guys. Itu jatuh tuh. Busuk ya. Gede tuh bang. Hah? Ya. Gede ya. Busuk guys. Kecil ya. Ada yang jatuh bang. Lumayan. Jadi